Ka Officer Club jangka Southwest Khasilis District, apo ka Jingalam Presiden Bati Lengwa IAS Deputy Commissioner jangka Southwest Khasilis District. Hakas ngi palay kalapanlong ya ka Jinga ikjat. Batami ki plastik na kirut ki kiar jangka Surugba, kata nadu ka office yung Block Development Officer Mokerwat. Hadu ka office Superintendent jangka Fisheries. Laban kedewa bahkan ka program, lawan mensi mentah hadu lais pak ngud EA. Kata nadu ki officer bakan tub, yo Deputy Commissioner rengkat ki wede ki officer na kitna terkam beper hapo jangka distrik lembar kinong tray. Kajing temu jangka nega program kolong sibanta bante lakam ya ka kui kasuba hakis nong gitau man penek pensa eka jingkui kamar yang saudong saukun naru kiding kisik namun yo ekal ka bakui. Namar kata u Deputy Commissioner ulakan tu bar MNC mi ki paiba bakin long ki balik kui da ka bakin kiar ban berpathar ya ki jaklia bar ki plastik. Kajing penlong jeng iya kan cleaning drive ka aiman sim bat kapen kersiu ru ya kijing macam berkat jang kinong song senong siapa kajing dan kam ban lek khoi namar apa pia yang ti hasikin lara kalong ba khoi ba suba kaler ka khoi de sultanat ban ya kijat ru sultanat ndel ra jabo hin ya kijat ru so salia tiga message ka jika ka khabar sakinong song senong kalong ban sumar begini ginyot ban lum hagi jaka si jaka basal bread hagi tu jaka ki balabu te kata ga khobor sha ki no samsung jagne ga time korat ni baru cek bar hagi tu bi usmu jagne ga jing keren hagi por bangin maintain bangin pen sumar ko ya la Kadai halor dengan juga clean, my clean city. Apa launch daga sektor negara. Hakau ka jitu juga kalau bagin maintain yang kecil kau, sebab yang kisah kita man maintain ban penek pensa ya mariang di jitu di masjid di gereja ka kamu nani ka objektif jangka jadinya teknik cleaning drive pasti kamu tang bantu rum mereka kan teru ka message ka bangin penting ya gibrio ba indai bantu ya berapa keluar telur dia juga niat siap surak senti sesekian kinyut ke bangin bandran jadi bandung khub ha ka kepada di bandung di antara dari jaka rayu ke jaka ke bu lamang berat ini berat lagi angka 8 berat ini masih berat pasar sedikit di hari ini kan jing yele pilih type ini tidak divide di zone dokter bagi yang ini nak organize dalam officers club yang Southwest Khasilis District ini dan kembali sepangut di Cibeta tapi ke cleaning drive yang nak divide lagi jong zone orang pun di participants lagi bersimata hari ko ini kan cakap maka dia itu boleh lagi zone dia nadu nak kena po block office ketua yo area aduh cerita like langsung ni lah ya divide dari grup bagi lah pendek ini kejing ya identiti jungi
Pat ha juga keluar ni lum ya gitu dia tam ya gitu dia di badan ha kiru suruh